ngoba unamandla okubulala inyama yomuntu athatha umphefumulo udijele esikhogweni. Mesaba uNkulunkulu. Makwenzekile uwela phela komuntu wesifazane vuka straight yekumfundisi mawumesaba. Ngilingekile ngalala phela komuntu wesifazane senzoxoxa nomfundisi limbhekisa naphi. Fundisa umesaba uNkulunkulu. Noma ngabe ubani ngami lapha ngamanyana. Ithi iBhayibheli lokuchitha le thempeli kaNkulunkulu. Ithi nina nithempeli kaNkulunkulu nina. Ngomoya engcolo uhlala kini kuthi kodwa lichithayo noNkulunkulu uzomchitha. Owachitha uNkulunkulu amadodana kaEli kabuhlungu. Kwaze kwaqalekiswa nenzalo yawo. Kuthi uhamba icela isinkwa ukuthi awungikhahle ngithola isinkwa. Zoba nje lasho le degree yakho. Ningayengwa imfundo nizoma la phambi kwebandla nidelele ngemfundo yethu. La simi ngemfundo. Ngoba sikhululeke sonweni. Sime ngoba sibaliswa ngumoya oyingwe. Asibe kaDrigila nangemfundo. Ngathi abantu bawuyimanage emsebenzi ngizoba imanager nala. Sophatha leza zone. Maraya abantwana bakaNkulunkulu. Baphathwa ngomoya nangokukhululeka sonweni. Jamazani. Hallelujah. Abafana nedabo lapho uzomana. Ngalala izifebe lapha yana zamadoda. Ubuzoma la uthi ke uphambi kaNkulunkulu. Shut up vala umlomo ebana amashoni ngesono sakho. Uyesayidi kumfundisi yovuma isono sakho. Mfowuzoma. uNkulunkulu ngokwesatho. Abamkhonza ngamoya nangeqiniso. Akhonza abantu abaqinisile ukuthi bayakhonza. Abangadlala bangenamanga. Ababona besenzisi. Ngemila kanti bayakwazi ukuthi uyajova. Ngemila kanti bayakwazi ukuthi uyajova wena. Amen. Yakhuluma kuphela namhlanje. Ungemila kanti unamakhondom ekamerweni lakho. Ngemila bazamanyala khonza ngamanyala khonza ngomoya la khonza abantu abakhululekile esonweni noma salokuhlobo. Ngemila kanti uqamba amanga uyasheba uyaxabanisa esigodini. Ngemila kanti emsebenzini esikhundleni engasuyadizisa. Ngemila asilisonto badla kade sethemene egazi. Jwazeni ngenantsala. Ngemila hlala phansi ukhulume nomfundisi. Mqondisana utshela umfundisi ngokwezwe sokuhlala kuhle. Azalungisa indaba yakhe le. Lana ngitshela njalo. Uma uphenduka esonweni akufani nomuwele esonweni ubuyela kuNkulunkulu. Uyahlala uNkulunkulu azathetha icala lakho kakhulu. Uyahlala uthandaza uzulukuva ukhale ulilele isono sakho njengoDawu. Yes. Bathi ngiyakuncenga uNkulunkulu ungangimuki insindiso yakho. Ungamemumo yakho ingcwele. Ngibuyisele intokozo yakho yaqala yensindiso. Uvusa amathambo waqhobozileyo. Nenhliziyo iqhobozileyo. Nomoya waphukileyo ngenxa yesono. Umoya uyadaba. Ngenxa yesono nomoya ingcwele uyaqhela hamba. Ufuna umncenga azabuye bese uyasukuma. Ungisizile uNkulunkulu. Ngisho mina umesaba uNkulunkulu. Awujaba amathuba ukuthi manje ufuna uzohlala kuzobeni. Uzuhlambuluke esonweni sakho. Uzobonakala uzosho wena umwozo ukuthi uhlambuluke. Yebo. Majaba ukuzoma lapha. La ngalahlali la. Enelazo nezenziwa la sekukholwa. Abantu bahlale nazo bangayivumi. Bayiqalekisa bona bayifaka bona esogweni. Ngoba mesaba uNkulunkulu. Basakhona abantu. Amen.
wadela umkhosi bakhe ezokufa efelana ezomisa ibandla elingenasici elingenasisha elingenambimbi nanto enjalo elingenakusoleka lingenasono ngokufela kwakhe. Amen. Thathele igazi udlale ngayo. Sono somuntu somfumana mayengaphendukanga kuso ebaleni wavuma avuma isono komunye wathandazela wacelela intethelelo siyofumana sifihle le nje okuthiwa ingafuywa yokudla ngelinye ilanga fihle futhi isono senzela ibandleni manje uzobaleka emasontweni uzobaleka uyezonweni sokulanda khona esonweni ngoba uNkulunkulu pheko umhlanga wonke noma balekele majukujuku nomhlaba isono sakho sofike sibabe izinto zakho ngathi ekseni manje phumila ngathi ziyachaza amashona zibe yibunile ingasi ugcine kubuna wena ngoba impentisa libudile ishwabhene ugugu umncamatwazi wakho umncane mntana engabe kwenze njani ubuniswa isono sakho asenze bandleni wabaleka. Ngiyakutshela phela uManase inkosi yakwaJuda noma yakwaIsrayeli wenza izono ngendlela exakeka kakhulu edlulele wathi mayithatha isihlalo sobukhosi uNkulunkulu nencwadi yomthetho athi abafuneka abagulayo abafuneka abathakathayo abafuneka abakhonza amadlozi abafuneka abalumbayo abakhuneka abakhonza oAshera abafuneka izifebe zethempeli abafuneka abadayisa ngomzimba. uManase wathatha isihlalo wavula iofisi labathakatha ofuna ukuthakatha kabhalise lawo ofuna ukubhula wenyanga kabhalise lawo ofuna ukuba isangoma nomlozi kazana bhalise lawo ofuna ukuba isifebe sasethempelini abhalise lawo ofuna ukukhonza oAshera bhalise lawo ubusinkonzo ukuthakatha kwaIsrayeli uNkulunkulu wathuthela wathumela impi ukuthi izomthumba uqala umuntu wayisaba ukulandelana wathumela impi yazomthumba yamthumba yahamba naye esosizini endleleni ehlukunyezwa kanzima wayisola waphenduka uNkulunkulu wamxolela wabuyela ezweni lakhe kodwa icala langa limile kuzibe namhlanje. Emva kwalokho esefika uNkulunkulu wavala izulu langa na for 3 years bahamba bathandaza babuza uNkulunkulu ungani izulu langa wathiwa kunenxa yesono sikaManase kwaSirayeli namanje sisemile lemosola sakhonza amadimoni kuzibe namhlanje. Nale ubona uIsrayeli eshalazekile oheleni zile bela eSouth Africa noTony Leon bela eSouth Africa ngamaJuda lawo isono sikaManase samile asikakashawelwa ngalitho. Oh my Jesus simile kwaIsrayeli kuze kwelalela shoze sihlawule siphelele icala laso mhla kufika umphiko uKristu ethatha izwe lakwaIsrayeli edlengula besifazane ezibhadini ezinjani enza umonakalo kwaIsrayeli enza amanyala ebulala isizwe esiningi sakwaIsrayeli esidukisa sibulale usale ingqotsana encane ungabe yimiliyoni usale only 250,000 the rest ife yonke. Sono sikaManase naso sibalelwa lapho lento ayenza uprofeti into yokwenza ukuthi uKristu sangizwa imakho. Amen. Ngiyangizwa bazalwane. Amen. Usho ukuthi kunezinye izono ezinzima ongazenza la ebandleni zime esizukulwaneni sakho sisiqede isizukulwane sakho sife siphele uthi uyazala isizukulwane sakho sife siphele. Amaqiniso. Ngixwayisa ninendlalayo nezamanyala enkanti izokufela. Ngixwayisa bani zenje la emhlanganweni niloko niyaficana nabafana niyaficana nje amachaphile sifisana ngolimi sipithina siyacula lapha sikhonza uNkulunkulu sisemoyeni ngathi sithanda sineniphamisa inhloko niyaficana nipisi kuyashesha lapha kumasela lapha wenza so my messages ngithumelana nimkhuba namanyala ngiyanixwayisa mina uma benganixwayisa abafundisi benu mina ngiyanixwayisa ngoba ngiyazi ukuthi la kuyiwa khona kuzoba khona ukukhala nogesha kwamazinyo. Nani bazali engane niyifukamele nesono nibona ingane ninesono ufica amakhono ufica izinto ezingamanyala imjove emakamerweni awubuza ukuthi yini lento le utshela ibandla umuntu lo unemkhuba igilayo utshela abafundisi uthulu uyamfihla uzovuna. Ngoba wena uyakwazi ukholwa ngithi yini ungakhuzile ngani ngoba iphumile ekholweni. Wena nje ukuthi hlala lapha banizoyisiza ngani ngoba isigebengu lento kaNkulunkulu engcolayo ngenxa lengane yakho ibona ukuthi yini ungatshela umfuni inkosi yami lengane yamayikholo
ngiyacela please ngiyacela ngangifunda uNkulunkulu akakholwa lo muntu niyekeliseni ukwenza into zebandla ahlale ngimhedeni mayeda kayizolweni ayiyele khona ongenani ukuthi adlale endlini yakhe hawu sabayisonje sakhona yakebandleni usovuna ngalo mntana uEla kenzanga sona kodwa wahluleka udiscipline ingane zakhe ayekisa umsebenzi kaNkulunkulu wathula wavuna lokho wafaka kuhlungu. Oh my God. Thula nje wena uNkulunkulu. Lana. Crimson Last. Khona la siyakho. Oh Jesus. Afwe. Ngithi noma sajonga usala lapha kwamantombazana cela umfundisi manje ngale nebhesi yamantombazana ongezeka abanye lababantu ongoya utabane banga uthi kulela amadoda ekameni kodwa adile eminye imkhulu ephuma likusebenzisa manje kumnandalelo akuhlukani kodwa ukubahluka lokulandela yakukuthana njengamakhuluma nani mantombazana ungahlali olalandelana ngathi ngihlala ngiyafunda sibona njalo indawo ngathi ngilala imvuba khona umfazi khona indoda lapha kahle lona la sitela amantombazana kanti sitela ligama khona indoda lapha ngoba isikhathi somoya wamanyala la sikhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso sengilandile ukuthi ngeqiniso ukhonzwa kanjani Nyangizwa lo. Sengilandile ukuthi ngeqiniso fanele ukhonze akasingene endabeni kamoya. Asigene endabeni kamoya. Amen. Amen. Fundani Izenzo chapter 1 verse 4. Bethu umlilo. Hamba ngenyama. Ngikubabela ngani ngomoya khona ngingakufezi inkani zena. Amen. Into ofika ukuthi inkani oyingafunga ngaphandle uthatha umoya wembathi. Amen. Wembathi umoya inkani iyadisa. Amen. Manje wasuka umoya inyama iyavuka. Noma kanjani. Amen. Iyavuka. Amen. Jesus. Ngiyakutshela. Bathu umuntu omshaphile ubona ukubizela nabafana bavitha ngamehlo. Ivukile inyama. Phela isono sokuqala esithi ukuthi umuntu usenyameni. Lithi iBhayibheli imisebenzi yenyama yini? Yini? Ufeke number 1. Defa noma ngabe ubani. Hayi umuntu omsha kuphela noma ngabe ubani mase enyameni ufeke kuyabusa kulo. Landela ukuthakatha. Amen. Landela ini? Bazoye enyangeni. Lokuye enyangeni ukholo ukuthakatha. Ngoba into exaka omama vele. Nabo babi baxakile le inyama. Ngithi no mama nabo babi baxakile le inyama. Yentanje lekaphathe singapheli bathi magudulo lezenza imbiza zalesi. Sabantwana. Noma sizakalo kwahlilo kodokotela. Kodwa kwenzela nje imbiza kaphulu fakwenzela imbiza. Hamba uyilande hathi ukhathe ukhulu kumntwana vele kube right phiki. Manje isono sokuyokuvula sibi kakhulu. Saulo walahlelwa sona. Wafa wabulawa ngenxa yesono sokuvula. Nje babambile omama bathanda ukuthi mayido ixaka bangathandazi. Into lapho ungathandazi. Lokholo uyekethise. Ngani igule wathe bathe gcine yiyani enyangeni. Landiyani project, landiyani swashe. Thathi yani khushu wabaphila. Sithi uJesu uyaphilisa wena uthulu vuka phansi njengengumba. Manje menkosi nami ngidinga ukuthi uJesu uyasiza. Sekaphila bona. Ngaphinga cha sekuhlambulukile. Uthi uJesu inyanga lo amazi uJesu wakho yile nyanga.
Amen. Nabo baba konke iqolo liyabhilida iqolo bathi isithi iqolo liyabhilida bathi hayi khona usibiya uyazenza imbi seyihlina lenkolo ngithi miyani yoshona khona mpa khushu iqolo phela iyani haleluya bazane ungiphethe nje iqolo hayi inkosi yangisiza inkosi yakusiza yiphi usathane ivelile nyama hakuna nkosi emsizile lo muntu abantu abasha kakhulu okubaxakayo kuJola nabadala kuyangena kodwa kakhulu la Kunda Masa uphethe lo moya oyingwele ngeke sikhona ukumelana nezinto engikhuluma ngazo. Zosibamba sinolwazi engqondweni. Kwela ulwazi engqondweni luphelele. Mara ngeke sikwazi ukuthunga kuzo singakathi ubathi moyeni. Ngeke. Ingamandla lezinto. Ngoba nazo sinamandla iboxile so. Sabathi. Yakashela mina mjolo. Yakashela mjolo. Usiya. Unugcwala umoya ingcwele ufele inyama yakho mina ngisho ukuthi ifi inyama amen inyama mina ngifakazi mawuthandaza kahle yakho amen ingashuki lokho ivuka amen ibona insizwe ezinhle nabantombi ezinhle ngoba manje ngafile kahle yavuka yabona intombi ezinhle vuka ime ngenyawo ngifuna ukukuyenga ngifuna ukutshela iqiniso yavuka ime ngenyawo ngisho inyama mina mayinyama ngokwemvelo ngeke ithepi yakholwa kodwa manje engekho kuyibulala iyavuka le nyama ivuka impela ivuke hlabelela ubusuku nemini wedwa uphathwa ngumzwa ngedwa wenyama ngami lesithuthe hawu Nkosi yami siwena besama ukuthi kambe umlomo wathi mbongo konke izona kodwa ngiyabulawa le uyisa uNkulunkulu ayibulale ngomoya mara ungathandaza uzilokudla hale nyama izoma mpozi ungene ethuneni imini uvele uNkulunkulu imili tempo inyama imini ngiyacuna ukuphuza notshwala ngoba phela maningi amadimoni angena ngamuntu esenyameni nabasenyameni ngeke bazizumile hayi ezulu livumile nje noma ungasonda la hayi funa wasehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuke eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sayise elasizwa ngami ngokuba uJohane wayebaphathisa ngamanzi kepha nina niza kubhaphathisa ngomoya oyingcwele ungabadluli izinsuku eziningi kepha nina nizobhaphathiswa ngomoya oyingcwele angazi noma sonke safinyelela lempaphathisweni ngomoya oyingcwele ngiyakubona ukumamukela ngithi uma uthola ivangeli uhlathwa yiso umoya oyingcwele uba khona ukuthi ukwenze ayithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakabantu already uma uhlathwa yiso uphenduka usuke lo mandla kamoya oyingcwele akuleliso lo muntu oshumayela ngomoya uyaququka Elingozi bazalwane bafundisa ingozi ukushumayela abantu senyameni ngoba uzala abantu bekanyama yiba semoyeni wena ngoba lo moya kuwe yiyo loguqula lo muntu abe umntwana kaNkulunkulu lelizwe liphuma amali limhlaba linogqobo likamoya oyingcwele lo gqobo liqale kuwe ukuthi ugcotshiwe wena ushumayela ngomoya wabe ngenyama athi mayehlabeka lo muntu hlatshwa yizwe egcwele umoya oyingcwele yolamandla mayelamukela uJesu umnika wona uthi abe ngumntwana kabani lamandla oba ngumntwana kaNkulunkulu it's not enough masinyane kufanele kubhabhadiswe isho ukuthini legama lithi bhabhadisa kwelisi uyadinga ukuqiniswa kumoya angithi umuntu mayebhabhadiswa emanzini ufaka phakathi kwamanzi angabonakala uyadingeka ukuthi na ubhabhadiswa ngomoya oyingcwele kungene phakathi kamoya oyingcwele ungabonwa wena ngabantu noSathane angakuboni nezilingo zingakuboni namadimoni angakuboni athi majeza kuyabona umoya oyingcwele umoya oyingcwele uyini uNkulunkulu uyini umlilo othulayo oshaya athi mayitasona namadimoni asikwazi ukuhlala emlilweni aqeda because uNkulunkulu ngaphakathi kamoya oyingcwele ubhabhadisiwe ngamandla ngaphakathi umoya ukhavile impilo yakho uyakulawula amadimoni amakhona ukusondela ngiyangizwa yini amen hlalele isithembiso engasizwa ngami umoya oyingcwele bangibhabhadiswe bangayi indawo bangajahi indawo zokushumayela abaculiswe eqala kumoya qhubeka verse 8 kodwa nizawamukeliswa amandla umoya oyingcwele esefika
ngibuyile phezu kwenu nibe ngofakazi bami ngisibodwa nisawumukeliswa ini amandla lo moya ingcwele ungamandla amandla ani okwenza lokukholwa kube ngalendlela uNkulunkulu akufuna kube ngayo mayengakafiki lamandla akwazi ukwazi ukwenza ukukholo ngiyangizwa mara makhono mina mayengakafiki lamandla akwazi ukwazi ukwenza indaba inkanuko ndisavuka namandla wekho ngiyangizwa ivuka nje inkanuko bakushela nasesikonto sofuna ubaqhoma sewunamabhoyi sewunaba mina ngiyangicaba umuntu ekholwa benabangani bamafana wena uphephile wena ukalale lonifanana nasebusuku engithubelelana namana nenzalo bakudile kuma Facebook yabo thi ngiyathela ngishapha vate imprada soma vertelme vale imprada ha nichekani santule ma ngimina nicheka ini nalabo plata nabantu abafana bangakholwa nithetha ini ntsheleni sishumayeli vangeli shulu kushumayela ngomlomo esitradisa nginto shumayela ngesela usikhabaza wena nithetha ini ngoba la bakhulunywa amanyala lapha kushelwa lapha qonywane ngamanyala lapha nenzani nina anti thumela ithombe zengane inqunu khona nishuta shutha ubani ethombe yakho balo nishuta nenqunu nenzi pornograph manje nila ebandleni nenzi pornograph nila ebandleni na ngitsheleni bantu abasha nenzi pornograph nila ebandleni uvela ngale mthive emide lapha ku Facebook nakothi uvela ngale mthive nalamadulu Mvela ngawo isambatho sabo Facebook nabathuta sisiyini hamba ukubla khonza khona uNkulunkulu umuntu wasathani izinto eliphethe ngoma songena ku Facebook ufuna ufake ithombe sakhe esinqunu bazokubona kahle lokhuluma nawe angithi kunjalo ukhuluma nawe kunjalo Nina bese sanani bano. Vela ni chali ni. Kwendele vela ni chali. Vela ni. Oh, msi. Show me that discuss lenda. Imo kulma. Vela ni chali. Alve, ashenu khala ngati la bazu kulma nokutanga mpoli picture yakho. Angidoi madala kugile. I know that. Ndabafuna uvela usestyle mawuyinsizwa yakwenu uligeza lakwenu umisa amankopofia wethu mafaka isikindi esitani babona ukuthi indoda enamamasile indoda ejimayo nyama zayo iqosekile athi mayikhuluma nawazi ukuthi ukhuluma negentleman enjani vele lapha Facebook khulumani man nivela ninjani man ha bevela benjani bathule namhlanje bakhuluma ukuthi bayenza le kube ngiyabona emeshweni ngangisela amaseleni manje asifuni ukufundisa abantu abanemkhulu hayi imfihlo umuntu isena akusizi manje abantu baphila imkhulu hamba nje wazakushita phambili ufuna ukholwa ngeqiniso bazombathiswa amandla oh my god amandla okwenza le nto ngeke bawathole bese sesonweni bengenaqiniso phakathi kwabo bengakhululwa ngesonweni besezincediso sona ngeke bathole lamandla funa baphume eqala esonweni bambathiswe lamandla bakwazi ukukhonza uNkulunkulu ngomoya Mami
ngoba into bamadlala ngagobe ngale Mpumalanga sikathela mlongo ehlangedla nathana ngakho. Ngagobe ngale Mpumalanga. Kodwa ngithumela ifinal. Udlale kodwa udlale wazi umvuzo wakho. Ngeke yenzayo lila ngizongibamba. Mhlawuhlakaniphile namhlanje uNkulunkulu uzongibamba eqini baba ngikhombisele phela. Lingibone lonke ibandla lomhlaba ukuthi nginje ngoba madelele uNkulunkulu. Amen. Amen. Izombathiswa amandla ngaphandle kokwembatha ingubo yamandla elithi uNkulunkulu ubethu umlilo njengengubo ngoba lamandla kamoya ingcwele ngumlilo mawambethe ubethu umlilo ungakambathisi inyama yakho lomlilo ngokupheleleyo ekuyikhone le nyama inyama enomadimona ngaka namhlanje ngekuyikhone zojola isikholo isikolo jola ngabe uphethe iBhayibheli ngayo uthi amashida amhlophe wangcolisana uqoma ubrother la ibandleni noma uqoma ubrother ngale yangaphandle noma uqoma udade wangale ngaphandle usingisiwe emashelweni lo niyathembisana ukuthi njalo siyeza isikhathi izothi ngalunga imali kulunge konke uJola isikholwa baba abantu bephethela umphako hamba umphethe lokho brother umphethe solo dad hamba naye kula naye kwaye hallelujah 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 uthi nimbhekile uJesu Kristu engumqalisi nompheliso okholwa kwe kona kubhekela odade umqalisi nokholwa kwakho hallelujah bangamuthi hlwi ubunile akusafuna ukuhlula kwayo bakuthathela intombi yakho ufelwe ngamanye amazwi bayikhuluma kumathitho bayiqede kambe bamala bangaphambili dala ababrata babuya kudinga babuya lethe la indaba iphela khona iphele eThekwini emahotela nasebhisha abantu besebenza baphuma ngathi ngisayoThekwini sabona ishewe zami samana kwezibanyanya uthola dade begcwele into litshanyana le lemonto yakhe lelayisha 5 kunobrother bawu5 abalindile eThekwini nawo nina nifisi ngathi abantwana hayi cha basayeThekwini nje ngathi khona into abayibheka abantu bakozisi khona weekend yo uhlelo nobrother lapha emahotela babephumula kwemahotela letha bebeyibuka bendawonye uthi yalunga bayabuya bayabafundisa uJola isikholo zwile ncumana bajola kanjalo uNcebenkosi bajola njalo isikholo la ibandla njengoba benama-Facebook benama-TikTok bafonela lebusuku ngo-12 bavalelisana mina ngazi ukuthi mina ngifonela umkami phela ngimvalelise ngoba kunelungelo ukuthi usone kahle yilanga omunye ngimaze ngambuza ukuthi uhlwe kahle yini nango-12 esuku bayavusana bayaxoxa makuphela ubuthongo kunama-60 minutes akwavuda bayaxoxa nalaba bajola nabo ini isikholo hamba wena ngenyama yakho uzovuna enyameni yakho kudala Oh my God. ngembatha amandla kamoya ingcwele bese ngiqala ukufakaza hayi abantu befakaze besenyameni bephila imkhuba Amen. kodwa befakaze bekumoya ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abagcwaliswe ngomoya ingcwele lalela-ke ukuthi bamlinda kanjani lo moya ingcwele waze wafika funda lapha chapter 1 verse 12 angithi uJesu bayakhuluma nabo esentabeni emnqume bavala isezohamba banika umyalo ukuthi mabehlala basale benzeni sebeyabuya-ke mhlawumbe uJesu babuya bayakuphi benzani Kodwa babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa yemnqumo eseduze neJerusalema ibanga leyohambo lwesabatha. Kwathi sebengenile benyukela ekamelweni eliphezulu lapho babehlala khona oPetro noJohane noJakobe noAndriya noFilipi noTomasi noBartholomewu noMatewu noJakobe noEfrayemu noSimoni umZeloti noJuda kaJakobe. Bonke labo baqiniseka ngatizonye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo. bonke laba baqiniselanga nhliziyo yekwenzeni lalela uJesu uhambe emva kubevuka ethuneni emva kweinsuku ezingamashumi emva kwephasika ngithi wenyuselwa kuphi uJesu after 40 days umoya ingcwele bawumukele ngosuku
iPentecost akusho ukuthi usuku lokumela komuntu. Lisho usuku leharvest, the day of harvest. Usuku lwesivuno sokuqala. Olwalugujwa ngamaJuda. Ukusuka kulo 40 days kwakusele 10 days. Ngosuku lweshumi lafika uPentecost. Bahlala for 10 days bengayanga emakhaya kubo. Behlala kule kamelo laseJerusalem ababesebenzisa uJesu enza kulo iPhasika, enza kulo isipho nabafundi bakhe, behlangana khona bekhonza khona. Babuyela bayohlala kulelo kamelo. Benza baqinisela kuphi? For 10 days. Wazi wafika umoya ngqo. Azange lamandla afike behleli bedla amachaphisi. Njengoba uyithanda kangaka ichaphisi, enyenyana ichaphisi yazi. Umfundisi wangishumayezela wathi inyama yifele. Manje nginyanya kabi ichaphisi ngoba angiyazi mina. Lama Satan lesabelo shipa ithanda ichaphisi. Mayisenkonzo ngizanga usungile lokho ichaphisi. Uzona nje ichaphisi. Ngathi lo muntu umzalwane yaye mzalwane ngathi ichaphisi ngizamthola mama. Ngendlela bekwenzeka ngayo kwathi ukhona la ngithunga khona kwangathi kwangitheka kahle solo kuyayiqhubisa angazi udlani uzwana ukuthi amazi ngithi namazinya owaqinisa uNkulunkulu wadala khipha yes kaya nje unganisho lo idla mawuwe ngoba ngishayela umuntu ukuthi umthetha ngayo ichaphisi kodwa mina nginyanya ichaphisi ngoba ngisho wangishumasa wathi nama ife so angizange ngithini njalo lapha ngovele ngabusa inqondo yami yini ngithola ichaphisi ayikho kodwa ukuphazamisa umqondo ungaconcentrate ngeke nje ukhulume nomuntu ochephisa kulalela phendula ukuthenga uyangizwa imbali banganashele bezichaphisi belitshela ukudlala belinde emakhaya kube bedlela iphali cha bathi yolindiswe linde emthandazweni bawulinde umoya ingcwele beguqe ngamadoda awumuzwa inkinga wakafika kulomoya awumuzwa inkinga wakakhonzile iqiniso lashiso Jesus hallelujah awabamembathi mhlawumbe embathi uzokhuluma into ehlukile
uthi kusebandle mina ngiyazi mina ngibuya khona eshelweni elisindisile hayi elisindiswe lefana ngalo namhlanje la ngingadoli ihlukene nesono kuthwalwa mara ngafika abandleni ngawubona nginabafundisi abafundisayo amadoda kamoya ehlala athanda so 5 days mara ngafika abandleni ngawubona nginomehluko ngebandla inkinga yini ibandla livulwa umoya engcwele kuwe awudini ukulizwa ngomfundisi mawulizwa ngomfundisi uzathi iyefana ngobona umfundisi usehlubukile wena uzange ulibone wezwa abantu abasha bezwa bangazange bafike kuli ibandla balibone yina malibone ngathandaza uNkulunkulu wangitshela wathi amen usabaleka ukuthandaza sisi ngizama nje ngizama ingubo kenzini mina ngifuna ukhuluma ifana kabi amen you must understand isikhathi asifane so Paul uyakhula wena msenyameni uyakhulukulela ukufa isikhathi so Paul asifane samhlanje yabona Paul masibe ebhibhelini ngolo thina namhlanje saba ngamaphajero ayisafani iphajero ishoni iphajero ushoni ukuthi wena ufundile e-university ne-degree uPaul wayengenayo i-degree ye-doctorate uyakhula wena yasiphethe unilwe njwala uphuzile utshwala wena khona utshwala usathana aphuze bona athi lithi iBhayibheli basalwane singalitalwa umnako yalophila silitshale inkanuko nokuhela newayini ngoba iwayini ivusa inkanuko kodwa nigwaliswe ngumoya ingcwele esifundise wayini khona badakwe namhlanje badakwe izinkanuko zalelizwe zibadakile abagcwaliswanga ngumoya ngithi mina inkanuko iyafa umoya ingcwele khona egcwele phakathi kwakho ubulala lenyama ungayifuni inkanuko ngizwaqhamuka intombazane namba nqunu uyayibukela nje ingavuki lesilwane savuka lesilwane sesenyameni wo ngiyantshela namhlanje ukukhola ngifuna ukudlala ngani ngithi mina yathi vuka iyane lento la uzobona ukuthi ha ngisenyameni kanti na uvuka lento suka ubona lo sisegqoka isikhathi esifishane bese ivumo uvuka lento suka vele senyameni ayothandaza ngoba mhlawumbe ukulingwa yazi mhlawumbe umlungu uzokwenza njani makufokaza lebathifa zabalimi abelethe bife bedayisa umzimba ihambe nqunu bethi umzolo lemodile phambi kwakho senzo seyisondele zime nisinyazo ihamba nqunu bafuna bamkhumula bekulo bafuna ukubona ukuthi ayivuki le yangavuka bathi oh belifile lento anoma siyishaye sibulale ngoba belifile ngeke lethi ishuthure lenkani kwesilethelayo wena nje beyakhona ndisavuka ngeke udabule nyakutshela yazi thini abantu banamhlanje amantombazana namhlanje nabafana banamhlanje bahlelana baze bafune bathi noma simbambe lo bheke obakafuni bangena amantombazana beyi-treat blood afunde into agqoke umuntu uthi ngigqoke njani bafaka amajazi amade ukuthi so ngoba amajazi amade abamnyama ngwe bangena ukuthi mase bakhumule banqundu bathi ehle phansi lenzani bathi umuntu masibahlanjwe awustandi mina ngisazi la university ukuthi kunjani kahle angithi la university bamba nqunu angithi amadomba amba nqunu na angithi baphuma bagaza ngaphandle mashaba baphuma beshaya ubabone nawo my university intombi ishikile ba my mncane lo Jesu uyafisa la kuzo angamazi ufisa le mpolo sewedwa edomi yakho ungalaleli ngabe lapha ngolosilo angithi ikhamera la inqondo ngishuthile neyinsizwa zasema-university angithi ayigqoki angithi ayigqoki ziyajima zime kahle phakamisa iy'nsimbi ayifana zizalebandeni ezayiphakamisa iy'nsimbi zinamama simbona ngefuba zakhona zingapha zijoqile nangoyibona uyayibona ukuthi insizwa faka ikhinda eyincane lapha ubone ukuthi hayi khona amadoda amagadlela lana tolamba laphana unezakhilejayile ngakuthi ngabe kuyohlanga ba wabona nawe intombazane yakho ngene wedodomi insizwa zifika futhi wasehla nje ngelisamba uzobona begaxa amathawula baba emabhishi bahamba nqunu beso insizwa zakhona ubona nje ukuthi kuphume konke lapha ensizweni yakhona iyahamba nje ayinsizwa yakwabo lo mafunza afobela umthamini wenyembezi yinhlingi bani uqina ukuthi hayi futhi mina ngimbikelele umuntu enqunu
ngiyendlula ngemagezi emathuneni ngoba kwazi ngeke umntengo funa umuntu mara funa amandla uhlulje inyama wathi kusebaba kuzinamzalwane basejanzalwane uyachama lo yasesina chameki indala thina sachameki siyakhola bathi sikubonile suka zosixhaphaza wena ngingakalo moya baqinisele emthandazweni ngamazi moya ngolitholakala kuphi emthandazweni funda Roma chapter 8 verse 9 sizophinda sithandaza Roma chapter 8 verse 9. Funda kafundi show. Okholwayo usindiswa ekulahlweni, ahambe ngokukamoya. Okholwayo usindiswa kuphi? Ekulahlweni. Ade sesindile ekulahlweni wayeka izona besihamba ngani? Ngokukamoya. Ungahambi ngenyama, hamba ubethe umoya. Udrayiva umoya ingcwele. Wahamba ngenyama ngeke uyikhona le ndaba okholwa uyabuyela ekulahlweni. Abantu abayofuna umoya ingcwele. Basokuvuma bengazi noma bamthola noma bamthola. Ngithi ukhombisa ukuthi noma ngabe ukhona mncane uma isavuka lenyama isavuka lolaka kusekhona into ezikusindayo hey thayilani bazalwa kusekhona into yazi abantu bafunda basindwa imfundiso kaJesu yokugqoka la ebandleni lokuphila yini inkinga amandla wakabili uthi uJesu ngisenokuningi enganitshela kona kodwa ningekuthwale manje kodwa manje sefikile umoya engcwele uzonifundisa konke engimiyale ngakho bemfundise lokusha inkinga abantu bafika ukuthwala imfundiso kaJesu ebandleni lakhe abanamandla basenyameni lidinga umoya bese beyalwa bese bethontshwa nje abantu abasha mina ngihluphe ngiqeda ukubona ukuthi sihlobonwa abantu sebezofaka nabafundisi komathutho koma-Facebook angazi umfundisi sakho uyothetha thini futhi wazi ukuthatha uphasa sanixhaphaza abantu abadala ngoba naniphethwe inkanguko yezwe kusenixhaphaza lamakhehla sanuxhaphaza lamakhehla ngifuna ukuyokhuluma nawo kuma-Facebook nakuma-Twitter unganishwilela ukukhuluma nanobona ngamehlo yini ngifuna ukuyokhuluma nawo kuma-Facebook aninanhlonipho ningene inzalo namhlanje engenanhlonipho nizoshesha nife nina ngoba nihlonipho isho nonyoko bakwamoya nizoshesha nife nifaka nesiqalekisweni lithi wohlonipho isho nonyoko ukuthi insuku zakho zande uma lichaza kahle ngapha ku-New Testament endabeni kamalithi lalela nabazali beni kuphi bafundisi bakhulu begameni lenkosini bafuna kuma-Facebook bayokwenzani balandeni mani sanukwedelela nina mani nabangazi bavuma njani ngiyobhalela uyisho incwadi ela ekhaya uyoyiposa eposini iphume eposini kodwa ula ekhaya baba nayo incwadi yokusuyifunda bani wazi ukubhala incwadi ngila yini inkinga ukudelela akusinhlonipho ukudelela ngicela amafoni opastor liwafaka lapha kuma-Twitter kuma-Facebook simazi bafuna sheshe sibathole yewe ngona uthola inamba yakho umfonela hayi uthina phasi wazi ndupasa ndupasa ngahlala iselfone kuqoqoqoqoq again yavuka usefanele wathi yini uzothetha nomuntu omdala wenze so sukanini ma faka abantu abadala kule nto zemkhuba zamanyama hayi ngeke izwe lazi ukuthi bezofundiswa bethu bababona bazobabona bese bayabona umuntu uyashunyezwa uzange ukuthi umbone akholwa ngokubona uphume enkomeni kuyashupha umuntu abesenyameni nje kuyashupha kuyakhathaza funda verse 9 Kepha alisenyameni ushaya ufunda verse 7 ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ukunaka kwenyama kuyini abantu abanaka izinto zenyama benza ini
bayibangela ubutha babayizitha noNkulunkulu ngoba litshelwa izinto zani bese ithokoza inyama yabo kunaka kwenyama kungibutha kuNkulunkulu ziphendule isitha kaNkulunkulu qhubeka ngokuba akuthobeli umthetho kaNkulunkulu lento inyama uthobela umthetho abantu abahamba ngenyama bona ukuthi bangawuthobela umthetho kaNkulunkulu yebo futhi kungeke kwenzeke uyaphika ukuthi yebo kungeke kuze kwenzeke umuntu wenyama umthole ethobela uNkulunkulu ingakho isitha noNkulunkulu mamntwana bazamele abantwana benu benza amagundwana asekholweni ngelina ngazodla wena lapha kodwa mawutshela iqiniso abantwana baNkulunkulu yokumela ngoba egcinele iqiniso umuntu yolaza avuma ukuthi mama ungitshela iqiniso ngenza uqhibi ishiye njengoqhibi baba angathi mama wawungibona nginemjova ekamerweni zange batshela abafuna ukuthi uyoqhile kwayini ngoba nje umletha la kafuni yena ukuza lo uyamletha uzamlenza ikhona ngifuna ukwazi ukuthi njengoba umenza imbuzi yasekholweni uthi ukholwa kunje na ukholwa kanje ofuna kholwa enye indlela lo mntwana wena ukholwa enye indlela Noma mesaba uNkulunkulu uzobaholela abantu ekuthweni kwaphakathi. Yibo futhi bazofaka ingane zabo esiqalisweni sokushayo. Fakwa yini? Banaqiniso kwabona. Sef. Umntwana koma umbone khona. Angisho mina ukuthi umuntu. Awunalo ilungu. Hamba utshela umfundisi. Maye khona ubaba babekhala umntwana ngakholwa 1 2 3. Baba ngifuna ukucela abafundi. Ngoba nangu ufakazi nawo. Manje hayi nami ngifuna ukuzibona umthandazeli uNkulunkulu mezabona. UNkulunkulu ngasakho. Yini wenze njalo umzondo umntwana uthanda impilo yakhe angene esiqalisweni ngawo. Uyamncengela ukuthi ngelilanga uyolizwa ivangeli noma ngayezulini. Esenzele ingane ezi5 kodwa uyolizwa ivangeli. Ngisho ngokusinda komphefumulo ekufeni ayomzala ingane. Manje izala ingane akayizali ungathi akayibulali. Amen. Angahlangana nawo umzali asokhipha lento. Wathi wena hamba sokhipha lento. Gebengu somntwana. Fundisela ingane yakho ukuthakatha. Fundiso. Izoyikhipha phambi kwakho uthi wakhipha isisu bani athi ngafundiswa nguwe. Zibophele nje amabhomu emzimbeni njengedela kufa. Zokhishizela. Ngenyama kamthobeni uNkulunkulu. Qhubeka. abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Ofuthi abasenyameni uNkulunkulu akathokozi ngawo ngoba bayahlule kumthokozisa uNkulunkulu. Akathokoziswa ngenyama uthokoziswa ngomoya. Qhubeka. Kepha nina anisenyameni kodwa nibuye umoya. Kepha thina sikhe enyameni kodwa sikuphi? Umoya. Uma sikuye ngempela phela ayingegama. Qhubeka. Kodwa thina sibisiwe ekulahlweni ngokukholwa sihamba ngokamoya sikhe enyameni semoyeni. Ubuye ukuthi uhamba ngomoya noma ngenyama. Kepha nina anisenyameni kodwa nibuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Uma nikuye umoya kaNkulunkulu ehlala yini? Uhleli kumoya ngene. Kuwe uhleli. Uhleli ubona manje uhleli. Ubona ngani mntwana moya kaNkulunkulu uhleli kuwe? Uyakhuluma nawe. Uyakhuluma manje. Ukukhuza ukuthi ungakwenzi lo. Ubuye ukuthuma uthi yenza lo. Uyakusola futhi. Uyi1. Phela sewukhala uwedwa. Athi ushaya umoya engcwele. Shayela ukuthi wena uzokuthisha lo. Maye ngekho. Engahlali kuwe ngekho. Wenza uqamba amanga angasho ngoba inkinga yini? Mbona ukuthi akhulume ukuthi ukhona. Uzobe sekhuza athi kanti ikholwa liphila kanje. Akutshele ukuthi njengoba nje ungasathandaza usila ukudla ngeke uphumelele. Awuyeke lento yenzayo. Akutshele futhi ukuthi awusaqualify kwathana zambe imvumiso nokumfundisa. Akutshele umfundisi ozokusiza. Uyihlalele wena. Amen. Manje nishukubela unenkani. Kodwa maye ngekho. Ukholwa noma uthanda. Namhlanje uqoqaqoqile ngoba uzwa ngathi lenyama isathulile nje. Ngavuka lenyama landela ingane ngozalo. Ngiyamkhumbula ubani wenkamla. Ubani? Hayi. Ngikhumbula lesibekele. Hayi ngeke phathi ngimthile. Awuthi ngike ba.
Hi sister. Ngiyakhuluma sithi ngikhumbule nje brother. Yebla conception kodwa bayakholwa bona. Apho moyo ngoluthi ufebe. Yazi ukuthi moyo ngolutshela nje umsabuka ngamehla ufebe lokwenzayo. Lobo hlinza ngakho ufebe ngeke usayizula nalo ufebe. Uvuka linyembe lithole izandla ekhaya. Olele moyo ngole ngihliseka. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu lokho kasiye owakhe. Uma umuntu engena umoya kaKristu lo akusuyena owakhe. Ithi noma usahamba ngenyama uhluleka ukuthala imfundiso kaKristu hambe uyofuna amandla kamoya uma ungenjalo uzokuhlala uyinyama. Noma ungena umoya kaKristu awusoka kaKristu. Kepha uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono. Kepha umoya ungukuphila ngenxa Uma uKristu ekithi lo mzimba uyafa. Wenze njalo mzimba? Uyafa. Ngoba uJesu uhlala kithi umoya? Uma umoya ingcwele ehlala kithi lo mzimba wenze njalo? Uyafa. Ngisho mina uma ugwela umoya ingcwele wesiwafa ugwela umzimba wonke. Iyafa le nyama. Awuhambi nangelodi nkana. Odadewenu labo babona njengodadewenu. Amen. Uma insizwa ungaphila 40 years, ungabe 40 years. Amen. Mina ngingifakazi. Amen. Amen. Mina ngishade kuna 42 and a half. Ngathola ivangeli 16 years. Ngifakazi maye khona umoya uyaqala. Amen. Kodwa ngazabe kama wesifazane lezo. Oh, Jesus. Usaba umuntu wesifazane. Nkosi yami. Akutshela ukuthi umoya ngcothi yabona manje. Izinga kamali eshini uzowela phe ngomuntu gijima yothandaza. Gijima yozila ukuhlala entabeni. Athi umoya ngcwele hamba amandla sekho nizosizakala ngeke usawela phe ngomuntu. Inyameni imkhuba emili la. Inyama. Amen. Ngakwenza umkhuba na umangala kanti ngimubi kangaka. Inyama madimo athola ithuba enyameni. Nimkhuba kabi inyama. Inyama mayisikuphethe ngakhumula emili la. Umkhumula umenza abe ngunu. Umbone engunu kodwa umbone emphethe. Athe khuluma izinto eziphilayo ubona ubungqunu bakho. Ubhizi uhlafuna lobungqunu bakho ubudla ngomoya. Hawu Nkosi yami. Uthola naye ngomoya kazi yena ukuthi wena usiyamthanda uthola naye. Wena ubhizi umile ngaphambili ubusise ufile enyameni abathi amen emoyeni yasifusile. Nkosi yami. Mayimile lo tata shawuthe babathi ngiyacheri yami. Inyama inemkhuba emibi kakhulu. Ngakhona ukhonza uNkulunkulu senyameni ngeke. Nkosi. Angazi mfowethu izinto ezinzima ngakho uyayithemba. Zinzima lezi. Nkosi. Bakhona bawelalela bezekho. Nkosi yami. Ngibona kahle zikhulu. Angithi ukuthi uma uyivala umshini mfowethu kodwa yo. Lokho ngakho le class ukuchopha. Akabona kana uyagoma. Bo. Yacela bozo bekufuna ukuthi simana ngabothe amanyala. Hawu amanyala tena amanyala phela ukhuluma amanyala. Basenyameni abayizwa le. Yes. Bebengekho la izibeli. Yazi uma sezibeli uzaba ngakho. Bese kumina kahlala ngese sehlele. Kuba ngayeke uThebo noFethebo inika abana nomoya bayizwela bona ngobathengisela bayizwela bona uma ke umoya walowo wavusa uJesu kabafileyo ehlala kini yena owavusa uKristu Jesu kabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ngalokho-ke bazalwane asinacala kuyo inyama lokuba sihambe ngokwenyama. Thina inyama siyikwelete ngoba sifile njengoba njengoba sibeka icala ukuthi yini ingahambi ngenyama. Yini ingahambi ngenyama. Loke sikhalela. Nibatshela abahedela abanikhalela ukuthi thina sinacala nenyama kuba sifile. Asikwelete inyama. Ngoba lokho besiyikwelete ngakho kufile. Yisona lesiphila kithi. Ebesikwelete ukuthi siphile enyameni sisebenze inyama yethu. Sathola uJesu safa enyameni. Oh Jesus. Amen. Senza masikwelete file. Yeah. Akumuntu osibeka icala ngenyama. Amen. Yeah. Yazi masufile emoyeni. Kubalisele nje udriver wetaxi egibeza. Athi mfusisi. Noke nishe emhlabeni ukuthi le nyama nahlelelana nangenza manje.
ngifike ngithola ikhala lokuthi sazalane esandini ngihlalela nenyama uyayifuna le nyama ukuthi senyameni nje baba ngikwelete nenyama yami ngikwelete ngoba ikhala layo lokukweleta la afake ngaka Jesu kodwa mawufile uzoqinithi uthi ngathi ukuthi akele akope into ezibonile sibeke nje uma kuyinyama athi ngicela lapho sithuhlala kumningi ngokuhamba ngenyama uyifaka wena engosini ungadingi into zamoya ungakuhlele kalula wathashelwa umdimoni emzimbeni uyaqoqa laba abashuthayo basesakufa siwakuphi laba abashuthayo sabe noma ngowesimelana singashuthwa ngabanye abantu ngazi nisifaka kuma Facebook ungafaka phela kubulaya simulaya isifunda vele le ntshetsha yakhe Bastop abanye abantu bayakhona manje bastop kubeka mana bangonya vele nzofa vele moya finya ikholweni kubeka kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya ngoba manibulala imisebenzi yomzimba ngani ngomoya ayibonke lokufebe nalesiteni khuluma ngathi imisebenzi yani yomzimba lo kwenyama kodwa le misebenzi yomzimba yenyama ibulawa ngani ngomoya lo moya utholakala kanjani ngokuthatha bese ugcwala umoya bamhlalela bamlinda wazi wafika iBhayibheli ngosuku lePentecost bonke chapter 2 verse 4 bagcwaliswa ngomoya ufuna umoya ingcwele agcwale kuwe ngaphakathi akulawula control ukhulunyiswe uye banjiswe uye philiswe nguye yasinda lento kodwa ngenyama yakho thank you Jesus abantu abayofuna umoya ngaphandle komoya ngeke likhole uzojola ukholwa baningi bajolile bekhona bayibaze bangena emshadweni bejola ayazi lethi sile ntombi yejola ngoba nayo ithanda sayazi thathe nje thatha umzalwane bathatha intombi yabantu mabethele ngisho emshadweni nayo ingculazi uyithathe ngoba wakhulela ku Sunday school hini wena ukhulela ku Sunday school uyithatha phi ngulazi uyasa ukusho banjiwe phela manje kwesidlala insizwa yakhona hamba ngenyama ibathi yayibamba le nyama uzama ukuyibamba ngemvelo uyayizwa uyavuka ubamba ngemvelo othamini yamqinda hayi base thakuminye mina ngiyasha phela hayi ngeke mina hayi vele ngiyamnika lo muntu lokengibelesela kodwa uma wama umtshela ukuthi ngabe ngiyamnika manje akukho uzokuthatha kuma ayinkinga akukho bathi ngiyakuzama nami ukupaphamisa ngithi awupaphame kushange impama kupaphame kufike lento kunyama moya thei ungayishuphi lo mzimba wena yazi moya ngicela ukuthanda umusuku uyithola kodwa election ukuthi usibuka le uyakutshela ukuthi lento moya ufele ngiyabantu abakhona ungayibuka utholo moya phuma yolala uma bethehlela yini feyelana nazo moya kampeni hliziyo inyama ifuna ukubuka umoya akakubuka generation ibuka simasha mamndwana niyibuka nabantwana benu nabantu abanye oba bantu mama niyibuka nabahlala sithi niyibuke but akuzana niyibuke athi kushintsha ngesibona kanye empela empolana akusizibabonile shaka nabo nibuka kusekho kuzayo udinga kumoya ingcwele namhlanje ngoba abantu bakhuze bakhathala yabo sebayathanda ukubuka umoya ingcwele mayekhona nakumtshela ukuthi uzophendula ntini umoya ingcwele esikolweni yazi mina ngangenze njani lezinto zonakele
angiyanga sibhala uthi kulezi ezimonakele ngicollecte wonke ama-marks akhavelayo ngindlula babakubhalile odanyela lala ngitshele odanyela bali ukuyodla esidlweni senkosi be-authorizwe inkosi bathi ngenxa yokukholwa kwababayi wathi le nduna ndizofaka ikhanda lami engozini bathi sicela usilinge futhi insuku eziyishumi ubone ithi wabalinga ngenxa yokusaba kwabo unkulunkulu wakho inhlakanipho endlula laba abafunda nabo bayofunda i-maths ne-science ne-astrologers befunda yonke le nto leyo befunda ama-astronomy bafunda wonke unkulunkulu ukuhlakanipho ukwendlula abangani babo abadla lapho esalweni senkosi badlula izangoma lezanuse lehlakanipho zalelizwe 10 times noma umkholo unkulunkulu methemba besande uzokutshela umoya ukuthi yekele ungayibuki umayiki ngoyibhala ungayibhala athi ngesikhathi ungayibhalanga wonke labanye amakusuwabuthe wonke udlula ade bekubuka about 10 times ngenxa ungakholwa kwenu nezaba zenyama kodwa umoya kaNkulunkulu okunye uzokufundiswa umoya ngcwele angithi ushilo zathi uzolifundisa konke anibikele nokuzayo ngaphandle kwalokho enginifundise khona uzolisiza nikwazi ukuthola lokho enginifundisa khona anisiza nitshele nokuzayo anti futhi noma benibopha ningakhathazeki ukuthi nizobaphendula nithini ngesikhathi nibile kodwa umoya ngcwele uzonitshela ukuthi uphendule umoya ngcwele akanankinga bayihleli kahle phakathi kwakakanankinga ahlali kahle yikho le mbuzo eniniso ayikho nje inkinga ngifundile nami ngiyazi ngibile esikolweni ngiyamazi umoya ngcwele ngisize angifune ukuhlupha abantu bahamba baya eDrakensberg la isiteshi esikhulu sawa Eskom sikhona phansi kwentaba phezulu ungena phezulu eDrakensberg emontweni ungena ushone phansi emgodini bathi bayofunda ngenxa ukuthi imali ngangenayo nana ukuthi umoya kaNkulunkulu wathi ungahamba kanjani nabantu abangakholwa bahamba ngasale mina ngifunda incwadi zami ngithandaza babuya kwabhala itest ngabadlula 10 times uma ngento ngiyaziyo hamba wena nezaba zakho ngoba inkolo yakho incane umethembu kodwa mayikhona umoya ngcwele ukutshela sikhathele imibuzo lo udlala ngabafundi manje yazi abafundi bethu ba understand abafundi understand manje abafundisi manje yenkinga isiwe ngoba esikolweni sifunda ngalo lezinto lezi sithini sifeyini hayi bantu bamike bukani ufe khona dala ngalabantu abadala tholakala kanjani umoya ngcwele incwadi Luka chapter 11 verse 9 ngiyagcina ngale ncwadi senginika ikhambi ukuthi utholakala uyanje olinda umoya ngcwele ngomthandazo uzila ukudla lezo nsuku ozoyizila mina ngisanda kholwa ngitshela umoya ngcwele ukuthi ngifunda standard 5 wangitshela wathi angihambe ngiyozila ukudla wathi intamba amathi angihambe ngiyozila ukudla ngithandazela umoya ngcwele ngihamba ngawuthandaza ngawucela umoya ngcwele wehla uyehle mawumcela ngomthandazo nangokuzila ukudla yenza sure ukuthi uyila uhlini ugqume zonke izono zakho umfuna uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ungabe ikholwa ukuthi uyakholwa kanti uyasonta la ebandleni manje ngekho umoya esontela kezwa kahle manje ngekho umoya wenze njani nithi kini yenze njani asiyocelani bakithi umoya ngcwele sizomuphiwa kube funani newenze njani leli gama ethi funani lisho ukuthi asiyilandelisise lento siyicinge size siyithola singayiyeki singakayitholi ngoba into oyifuna uyiyeke ungakatholi uyoyifuna ngani ngokucela ucelwa ngani ngomthandazo kube leli gama ethi ngqongqothani lisho ukuphikelela to knock at the door yini ufuna umani yini uShmayeli ufunani uShmayeli ebusuku ufuna isinto asikho isinto osithole ekseni ubani yini uShmayeli ufunani ngithe ngifuna isinto azagcina la ngilale ntweni yazi ngeke ngilale ngoba ngivule nginika isinto ngiyabonga awusungiphathile abantu athumula lisho ukuthi phikelela baze bakunikele kunazi angakavume nje
usathane kube lula uyocela ufuna uzomelana nawe kodwa uphilelela phikelela ngoba thiyashaya ukuthi ngiyayidinga lento ngaphandle kwami ngiyabuyela kulo muntu ngiyadlala ngiyabuyela ngeke ngiphile ngaphandle kwami hayi awuhambe zokulinga ngelinye ilanga uthi hamba mdala kumnyama kakhulu ngiyalidinga le throat hey ngikhona kumnyama ngisize bo ngiyakuthenga Ngiyangcema uNkulunkulu basiphe umoya wakho ingcwele ngeke sikhona ngeke asihlulekile namasonto ngenxa yenyama nathi ngeke sikhona ngeke sikhona ngeke so bona ngathi siyacindezela kanti asicindezela umthwalo omkhulu ngeke sikhona ngqongqoza yini ngiyancenga Nkosi yami ngizolile iyangibulala le nyama iyavuka le nyama ngazizoyithobisa ngani ngicela umoya ingcwele azoyibulala ngiyacela umoya ingcwele azoyibulala iyavuka Jesu iyavuka ivukile ngisakhona Jesu ngizoze ngibanike laba abangicelayo uma ungangiphi nami lokhu ngicela angithandi ukubanikeza kodwa ngicela ubuso umoya wakho ingcwele ngiyacela Jesu ngiyacela Mawufunda kuyo le ncwadi lithi ngumuphi kini ongathi umngane wakhe selisinga afika nokathi ngisize ngifikelwe isamba angamnika cela lithi mayephikelele no usho ukuthi masiphikelele ucela uNkulunkulu ukuthi sinikeze lesicela akucela uNkulunkulu akhamba ulungise 1 2 3 ngithola umoya ngihamba ulungise ngilisile baba ngiyacela ngoba ukuthi serious umoya ngwele into ebaleke kakhulu ezulwini ngwele umuntu ngiyabamthumele dictate abamfuna ukubona ejabhile eqinyiwe futhi ngoba wenza isonto ngicina umoya uma ungamlaleli ngidabukisa ngizusufuna ngifuna ukulalela wathinta isonto ucina iBhayibheli nime inkalo zenu ziboshwe ngeqiniso nezibani zelivutha lesibani yini umoya ingcwele Zakha chapter 20 verse 21 24 29 lithi umoya kaJehova uyisibani sika Jehova siphenya konke phakathi komuntu umoya ingcwele uyilami nime inkalo zenu ziboshwe ngeqiniso nezibani zelivutha kodwa thinta isono uyaqina wangawulalela uyadabuka balusizi uhlala njengomfokazi belusizi ucabanga ukuthi ngiyamkhuza kalaleli kodwa Abudakela umoya ingcwele ngoba la uyakhona njobe ekhuza ukuthi ungangena ungena ngenkani ngekusindi uzondimali abudakela umoya ingcwele ngiyakuphumelela ngaphandle mawabhabhatiswa ngawo hamba wehle ngathi uzwa amandla akhe ufuna ukubuye uyabuyela uma isehlila amandla esehla amandla uzwa ngani uzwa ngezinto zenyama ivuka bese ehlila amandla kamoya phela bakithi zonke izinto ezisebenza uziyaseyiviswa amen impilo kamoya iyaseyiviswa amen ngiyayigeda uzuthi seyehlile ngiyabuyela sengikhupha kabe ebusuku ngequwa ngamadimoni engiqabuza ngiyabuyela ngiyocela umoya ingcwele uyethi amen uyatela futhi umoya ingcwele ungasayi koshumela amandla ehlile ambe olinda uthandaza akubuthi udulayo ngoba ngamthola sekubonakala phansi ngicela zakuye nungigcwalise Nkosi yami siyabonga uyagcwalisa uyamandla amahle babona uvutha abanye begodola inkingo nendawo yakho yokuthanda awuhambe nje uthela waye verse 11 verse 13 yeke Zakha 20 ngifuna ukuthi ivule ngikhawutha Luka 11 verse 13 ngakho uma nina elingababi ngikwazi ukubapha abantwana beni izipho ezinhle kakhulu kangakanani uyihlo osezulwini ozokubapha abacela kuye umoya oyingcwele uJesu usho njalo uNkulunkulu uzabapha abacela kuye umoya oyingcwele uyacelwa kahle kodwa ucela uphumile esonweni kuphela uthola ngabakhululekile ebugqileni kuba esesona ebugqileni besona ukhululwa umoya ingcwele ukhululwa kwathi wena ubiza uJesu uma ubanjwe esona kukhulula kuhlanze ngegazi lakho athi angahlanza bese uyocela umoya ingcwele ungayi nesona uthi umoya ingcwele uzokhulula esona ungathi umoya ingcwele ngikhulule esona sami thandaza wrong uthi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele thethelele isono sami ngegazi lakho ungihlanze engalungi kwazi nasengcweleni kwazi ungahlanzeka bese uthi umoya ingcwele ngiyacela ngikubonile ngicela uphumule
noDavid angithi wenze njalo wazivuma isono sakho wasecethwe ngamuka umoya wenza isono yahambe wena uma uDavid wamuphutuma ukuthi yeye abaleke umoya ngalo ngoba ngahamba kakhulu hayi leyinkinga alijakhona ngizwa ake umuntu ozakubeka izandla bese uzwa ngomoya ake uyozila ukudla cela umoya uqale ngokuyihlambulula mama ukuthi akho umdabuse ngaka bese uyabuye ucela impendulo yokunqoba nokufinyelela emgomeni othi kusikhonza ngomoya bazamlelele nawo amen yabona abazwa baba bakwenza ibona babusiwe